سيدا تمام. أجل كرمك أظلم كرمك يا الله. أظلم تو استرسل. فرقتنا بيجا كرمك. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اطلاع رسانی و ارائه پیام به مخاطبان خود از طریق شبکه ها به صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران علاوه بر به مدیا بالگیسی اطلاع رسانی و ارائه پیام و مساج خود به نشاندن به مخاطبان خود او مخاطب خود خلقی را به نشاندن از طریق شبکه ها به طریق وان آغا یعنی وان تلویزیون و رادیو و سایره. بله. دفاتر خبری صدا و سیما در خارج از کشور او دفاتر یعنی او برو نوسا برو بله برو خبر و آژانسları sesleri ve dışarı ülkenin dışında az kişiler ülkenin dışında hem haberguzarhay buzurg bir dünya hem dünyanın büyük haber ajanslarıyla derhal irtibat mübaşet bir irtibat bir ilişki halinde olması olur. İlişki halinde daha doğrusu. İlişki halindedir. Evet. Mübaşet yani oluyor. Mübaşet yani oluyor. Muhatabı. Evet. Yani benim hal ve zamanı halim. بله شبکه ها و 8 شبکه تلویزیونی داخلی 8 شبکه هندورا آغاز نورا داخل ایرانی 12 شبکه رادیوی داخلی 12 رادیو هندورا ایرانی و 27 شبکه برون مرزی در و حدودی در و حدودی 27 şebeke برون مرزی در و حدود dışında. Birun merzi. Şebeke birun merzi. Beli yani hudud dışı, sınır dışı. Yani dışı evet. Dışında ve 6 şebeke mahvarai ev uzay ev ay uydu şebekeleri şeşab uydu zamanhay muhtelif darim. Yani muhtelif bir zamana ko yayınlamadaki 6 şebekezi emvan uyduya خودی وان ویدوی. امکانی وانجی. sanki ebiye uygunti ce صدا و سیما به عنوان رسانه ملی ایران یعنی ایران به وان مدیای ملی ایرانی به başlık مدیای ملی ایرانی صدا و سیما صدا و سیما را صدا سیما چه بو بر سر هف دیم محقق صدا و سیما صدا رادیو سیما جی تلویزیونه Allah Allah. TRT kudbejin ya tabii. Radyo ve televizyon. Radyo ve televizyon. Radyo televizyon. Tabii yek resim nişandaydı belli hoş. Sada sima mesela Türkiye'de ben radyo televizyon yani ece mesela radyo ve denge bu TRT kudbejin ya. Belli. TRT yani Türkiye radyo kısaltma Türkiye radyo televizyonu yani. Aynen belli. Yaman sima diyeceğim. İran'ı ne koysun, ne yapasın? Bale. Zada usne benvan rasane milli İran ahirini akhbar-ı cihan ya da ahirini akhbar-ı cihan dünyanın son haberlerini cihanra bir sürat bakş mikunet. Hızlı bir şekilde yayıyorlar. Hızlı bir şekilde evet. Eviyacı koşa. Evet. Eviyacı koşa de ve beşi az 100 paygah-ı itlâ resani elektronik medya bilgi merkezi yüzden fazla bilgi merkezi az imkanat ve zarfiyetha-i resane-i mektub ve yazılı medya zarfları imkanından niz istifade bunlardan da istifade ediliyor. Zarfiyet yani müracaat ortam olunca yani. Evet ortam. O medya ortamından, yazılı medya ortamından. Kapasite olabilirse de. He? Kapasite. Yani kapasite kaşınay olan. Uygun sanki. Kaşınay uygun. Böyle ortam. Şebeke-i haberi der sati kişveri cihan yani dünyanın
ve ülkenin sathındaki bu haber ağı salane yıllık bir şey az 3000 saat 3000'den fazla 3000 saatten fazla bername pekş mikunet. 3000'den fazla saat programı yayınlıyor yıllık olarak. Mesela bir Sada ve Simai Cumhuriyet İslamiye İran ala ve ber ittila rasani ve iraye peyam be muhataban khud az tariq şebekaha ve biş az yeksad paygah ittila rasani elektronik az imkanat ve zarfiyathay rasani از امکانات و ظرفیت‌های رسانه‌ای مکتوب نیز استفاده می‌کند. نمرده زانم بیا صدا و سیما به عنوان صدا اب پر کرد گوتیه یعنی بوده دا از مترددم. ولی از اول مگو با از پر küçük yani kurd gotiye fakat sanki بعد از اول da دل مثل بهی bunu zanım zeyn ama. Ola Dedvin Seydan. Dedvin Dedvin. Neyse. Yani de hoşe yani mesela her yere ona da de gotine. بله ام در باست من كلام كبلي بستو نه در قدیم اکثر بناهای تاریخی را در قدیم اکثر بناهای تاریخی را با هنر کاشیکاری مزین میکردند و خوشبختانه نقطه بله در قدیم yani de bereda ekseri binahay tarihi proje binay tarihi eser bahöneri kaşkari yani kaşkari kaşkar sanatı kullanıyor. Seramik yani Çini Çini bahöneri Çini müzeyyen mikerden wan süslenmiş kirine ve hoşbahtane bale ka hoşbahtane icaçiye امروزه از این سبکه به شکل جدید در موارد مختلف استفاده می شود. باشه. بله. خوشبختانه امروزه از این سبک به شکل جدید در موارد مختلف استفاده می شود. یعنی gerçekten چینی صنعتی ایران در پر اوکه وان چند سال شپاره داشتی اوک عینه عينة يعني هاي شيشة وعينة وأبانا جي يعني وصوا كومبوزيشن كي جوان جي تشيت كن برفش يعني مثلا قصر جوليستان هي يعني معروف مثلا بدأ أوقات بجسر هذا مليونيرتي ما شاء الله معروف جينا حيران مي. بله. يعني أبيا زولا إمروزة يعني إيرو از إن سبك يعني جبيش طرز جبي سبكة يعني في سبكة هنا يعني كاشيكارية بالشكل الجديد بالطرز كينو در موارد مختلف değişik konulardan istifade bir şey çeşitli yani o kadar cihada istifade bir şey yani جبي Çin'i adı gelek cihada kullanmıştır. Hatta seramik tabii Çin'i kısmet ki seramik ya hatta seramik İran bebejin de uzay daji yani de uzay bebejin sanayi daji te kullanmış ki mesela dora avan evka kudşinin uzayı dora avan seramika kaplamıştı. Mali. Azuna eviye ezdim eveden gerek naga vakti beraber basıp kır. On zanın. Ama mesela eviye mago haşa mene goyla eve. Em bu yani اگر بخواهید از کاشی به عنوان قاب آینه استفاده بکنید اگر بخواهید یعنی بخوازن از کاشی اگر بخوازی مفرده نفس سیدا اگر بخواهید اگر اون بخوازن ها میشه جمع کو بله اگر اون بخوازن جبه چینیه به شکل قاب دا آینه قاب آینه دا قاب آینه استفاده کنید اگر کن بخوازم
yani bir çerçeve ayna ki etrafındaki çerçeve he. Mesela bu çerçeve mesela ayna istifade bakın zaman. باید اولا لازم اول اندازه آینه را انتخاب نمایید. Yani evveli göre ebadi bir ayni ki hemen göre seçmiş bin yani tespit bin yani. Kavi ayna çen metre, çen santime. Alakaviyavi behöftüne. Tüne. Beli. Mi tavanid bena be selike خود را از کاشی یا ظروف شکسته‌ای چینی استفاده کنید. میتوانید اونکارن بنا به سلیقه خود یعنی لگوری ذوق خودم بیشن یعنی طبیعت خود ذوق یعنی شو طبیعت تشاوت خود ذوق تشاوت خود از کاشی جوی چینیه با ظروف با یا ظروف شکسته‌ای چینی یا جی ابقاب وان فراق چینی کشکیانه یعنی پرچه وان استفاده کنید اون کارن سلیقه خود جوان جی استفاده بکن بله بیا جینینه yani وانا بدن بره اینکه نقش مقشا چکن متسوس مسا چکنه بله علاقه ویجی بیتنه بله در زمان بندکشی به اندازه کافی آب اضافه کنید در زمان بندکشی چیست؟ bende nine devak bende ve gerelve dere gere heki heve. Bendkeşi. Yani bendkeşi. Gavak izahetine ve merve çap fayne. Bendkeşi yani mesela çerçeveleme yani çevreleme çıkıyorsa yani. در زمان çerçeveleme به اندازه کافی یعنی به ölçüye yeterli آب اضافه کنید اون آبی کارن ilave بکن تا خمیر یک دست شود تا خمیر یک دست شود جبونا او قوي او خاموراوي او جرجنا كتبين مثلا هبيري وكب ولا علاقتنا بيجي هنرکاشی کاری یک از قدیمترین هنری کاشیکاری یکی از قدیمترین هنری های ایران است. تمام. پیشی در قدیم اکثر بناهای تاریخی جاوی ایجام ناکه بیا بجا. خوبیا بله گوته بود بله. اشکو بله شد بیا دجور جمله پیشین ده هست اشکو. بله. اما آیه انیسی آیه. تمام است. ما آبو. evet سیدر کنم گذارم. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران yani Cumhurbaşkanı İran'ı emniyet ve peşreft İran ve Afganistan'la emniyet ve peşveçuna İran ve Afganistan'ı وابسته به هم دیگر خان یعنی به همراه گریدای گوت یعنی گوهر دو به همراه گریداینه و افزود و علاوه کرد گو رؤسای جمهوری ایران و افغانستان و مثلا بیشتر بیا نقطه بیاد بنابه یعنی بیاد شونه بیاد دین دانین رؤسای جمهوری ایران و افغانستان سال گذشته یعنی رئیس جمهوری ایران و افغانستان سال بوری در کابل پایتخت افغانستان در یک نشست خبری جلسه خبری دا شرکت کرده بودند به همراه yani قاتل مش بنا بهرا كتناوي اوترمي ابيا نابن بله ملت ودولت ایران تا آخر در کنار ملت و دولت افغانستان خواهد بود ملت و دولت ایران حکومت ایران حتی sonuna kadar در کنار ملت و دولت افغانستان لکیلکا ملت و دولت افغانستان خواهد بود اوی ببه بله باشه olabilir بله devlet Afganistan ve Pakistan ve Çin Afganistan Pakistan ve Çin her seye در آینده بسیار نزدیکی در زمانی که پر نزدیک دا با هم دیگر ملاقات خواهند کرد به همراه ملاقات کردن اویا علاقه پاکستان و چینی پیشی در باز نبی علاقه پیتونه بله
این چهار کشور هر چهار مملکت در منطقه حیاتی در منطقه که هوا یعنی حیاتی دا و اثر گذار و یعنی اثر مثلا پای خود یعنی اثر یعنی قرار دارند قرار دارند چهار کشور در باز نبود ده در باز ایران و افغانستان و در عین حال متمم و مكمله هم هستن و در عین زمان ده متمم و مكمله هستند ابجی نبود به دلایل مختلف دشمنان ایران بسبب گلک سببا این اسباب مختلف یعنی دشمن ایران هم وارد عملی در صدد ناامن قارچی یعنی گوانسزleştirme نگه داشتن منطقه بوده یعنی در صدد ناامن نگه داشتن یعنی جبوک یعنی به بکن یعنی به گوانسز بکن او به منطقه هانه de صدد ویدا بوده یعنی در صدد بودند دوی مسئله دوی قونی ده yani در صدد بودند yani بودند در صدد نتعرض بودند و tabii gora عربي devam بيجن في يعني در معنى فيها بله أنا سعودي بيا عين البورة عربي وأنا حاول تأكيد كذا أبي باء ويقولنا أبي باء ويقولنا دنگ كتاب را أو دنگ ولا بريني استعمل على ماش بله سيدنا على قدر كرم كه أصدقنا الصورة tamam ustura ما قلت يكدن رضبي ustura هاي ki der اسطوره خاين بله ابي حكايه افسانه کی در فرنگ های مختلف در فرهنگ های مغلط بود در فرهنگ های مختلف بله فرهنگ وجود دارد yani çeşitli kültürlerde efsaneler vardır. Sen terkibe جي daha sonra had beyt daha hoştur veya bırak terkibe sena. Bale. Cem şikeste Arabi an bugüne esatir bişter bekar mireved. Cem şikeste Arabi Arap'ın mağlubiyetin toplamı nedir? Ay kırık çoğul seyda kırık çoğul. Cem şikeste ne kırık çoğul seyda? Yani cem mükesser. هر النحوي أري جمع مكسر أزلام قرأت شو جمع مكسر أري جمع شكستي عربية هون يعني جمع مكسر ويا عربية أبا أسطورية أساطير بقناية أساطير بيشتر بكار ميرا فرل سر وزنا أساطير تقولان مشكلة أبي تشوسر ونحوي الله قد والله tamam. Subhanallah. Evet. Lama kat ومش نفس المثل معناه مش منه. Evet, doğru. أسطورة tamam. Ve أسطورة أبي نابه شو؟ نابه. أسطورة نماد و زندگی دوران پیش از دانش و صفات و نشان مشخص روزگاران باستان است. ve أسطورة yani efsane yani bilgi ve sıfattan bu şahsın daha doğrusu eski zamanların muayyen nişan, şahsın işaret eden özellik ve bilgiden önce önceki dönemdeki hayatın bir örneğidir namaz. Ne olsa? Namaz yani şey ki sembol o benzeri sembol kelime ki Türkiye belki daha hoştur şunu öyle öyle. Böyle. Şey yani kelime ki ne? namaz. أو جيب تخمينها من الكلمات يوصلها سين تلا هي أو جينا أنا نايبيران شو namaz sembolü seda namaz. Yani sembol fakat kelime kidine cihe أو جمتلي أو دبر daha hoştu. Onlar bir sadece sembol derken. Böyle. Simgelemektedir diyorlar. Simge. simge جمتلي دبر daha hoştu. Aynen öyle böyle aynen öyle. Evzi sanki mezakın neyse tam sanki çene bu. Kilidi dergi mesaili felsefi mahsus her yek az an
فرهنگ‌های به شمار می‌آید. Özel, hususi felsefe meselelerinin anlama kilidi, bunu derk etme kilidi, anahtarı bu bu ferengha ve Müslüman. Yani ev ustura, yani ev efsane, yani aynı zamanda kilite idraka mesele felsefiye mahsusi o zamana yani ve o ferhengane yani. Yani جبوك عمارة دركا مسائل فلسفية وان فرهنگا فهم بك جرى مرب كليت في أسطورة هانجي فهم بك مثال أم بيجن جبوك أم إيراني ناس بكن أم جرى وان أفسانة إيراني ناس بكن جبوك أم فرهنگا وان كلترا وان ناس بكن جرى مازم تركا جبوك أم كلترا تركا فرهنگا وان ناس بكن جرى ما أفسانة وان مثلا ناس بكن شو دقت بكي لتمام أدبيات هذا إلا أفسانة هنا aynen. Herkes efsane خود بيجي مثال هم بيجن رستم زال أو فلان وبيبان وبي هواي هم بيجن ده كرمانجي ده حسيني كردي وفلان وبيبان هنا ده تركي ده جين كدني مثلا هنا إنجليزي هنا طبعا هنا tabii böyle ده أسطورة نقل کننده سرگذشت قدسی ve minevi است. Ustura yani efsane yani bu kutsal geçmişin nakledenidir. Kutsal geçmişi nakleden, nakl kunendeyi. Ama minevi çi bu? والله نظام أبيا أجي باش نظام فقط مينو أو كي هي يعني ده كلترك يابان أو كي يابان إنجليزي وان ده تخمينا من minevi de bir menu dernek yanlış. يعني أو مينو هي مينو أو مثلا مربقة وكيكو يعني ماجرايا نابرا قدسي ومينو داية يعني أسطورة نقل كننده سربيش نقل كرنا يعني ماجرايا قدسي ومينوي سياجي قدسي وأم بيجون كأجرش تقديسي ورا معنى قدسي ومينو أنا مش ناوي الجنة efsane قدسي ve Minos'un hikayesini anlatıyor. İşte evet, yani evya hikayeta mesela maceraya vane sergüzeşte kutsi ve minu yani sergüzeşte van hediye yani. Ve ki embejin mesela Leyla ve Mecnuni ve ki embejin Ferhat ve Şirin yani. Evet. Alaka bir ayetine yani. Evet, bundan böyle. İn usturha manen diğer usturha mecmu'i istanistan. Yani bu yani mecmuaki ve vekilina mecmuaki yusav sabit neyim yani. Diğer efsaneler gibi böyle bir grup İstaçı bu, İstan ayakta mı değildir? Yani evet sakin kalıcı mesela bu ne var? İn usturha manen diğer usturhaya yani kelid derke mesail felsefi evya ca hoştur hemen beqe. Ben ne yapayım Berseda? اسطوره نماد زندگی دوران پیش از دانش وصف دنه کدیداد به اسطوره های که در فرهنگ های مختلف وجود دارد بنه اسطوره هایی که در فرهنگ های مختلف وجود دارد بنه بیا مبتدا خبر ناتیه تمام ایجاد ببیجی اسطوره ikinci bir مبتدا ببیجی اما قبل بيجي اسطورها او ها الكليل ده تبقى خبري اسطورها كده معنى بايتي وسيدا خير خد كان تكرار معنى باي مثلا دبي اسطوره ام بيجن مگو شيء يعني سمبولو وتشيكا قوادني سيمجا سمبول سيما دوران بريا بيلميه يعني bilim mesela koyan bejim keti ravaji falan bevan abiya sembola wan ve vakti yani wan zamanı kevne berya bilim ilmi o teşhis kerna mesela tışta nişanı o teşhisa tışta am bejim tariha o kavma o falan bevana avana simge ve vaktine yani o sembole ve vaktine yani. Yani
زلام تبيلن أنا ديسا أسطورة مبتدأات نماد زندگی دوران خبری بیه خبر أسطورة پیشین نات او كده يعني باشل هذا بقي ايش توتبت سيدا هي الأسطورة هذه عيني زلام دنجي بتين من وقت من في عبارة يخون من فرج معنى فعملت كل أنجح جمرة وهذا مدقو أسطورة هاي كي در فرهنگاي مختلف وجود دارت أسطورة أب أسطور شو أب أسطور بخود بخبري أسطورة وشغله قالت بأسطورة است من أول بني أصلا من البي ومن الدين يعني مقولش فان هريكا وقت من يعني أقصى عبارة ده مقولش بي ودي إيجام من الدين أنا مثلا دوا كنت أسطورة أما داي بكي أسطورة يا أما أسطورة أظني بكي تبي بكي خبر تقرأ أداة خبري بيني والله سيدا دكي خبر يعني الراست جواب الراست بيه يعني اسطوره هایی که اوا اسطوره نماد زندگی دوران يعني او اسطوره معلومه افسانه كبنه لومج مجبيه در روزگاران باستان اذا تاكيد تكنيكا اسطوره هایی که در فرهنگ های مختلف وجود دارد اوان افسانه که چشید کلتور آدم موجودن اسطوره نماد زندگی دوران پیشوایه اسطوره سمبولا زندگی بریا بیلمه يعني بو يعني اب اسطوره او اسطوره وصل خوزه بجا يعني ولا صنابه سيدا az غلام yani ustura hایی ki yani o efsaneler ki çeşitli kültürlerde vardır. Şimdi bu sefer ustura bu efsaneler içinde bir efsanenin tarifini yapıyor Seyda. Yani onların içerisinde bir efsaneyi tarif yapıyor. Yani şu mesela benim dediğime göre eğer C ise böyle oluyor. Ustura çeşitli kültürlerde yani ustura yani çeşitli kültürlerde bulunan efsaneler mesela bilim öncesi meselelerin idrakinin anahtarı gibidir. Belki cümle olarak Seyda rast bir fakat mana olarak yani böyle felsefe meselelerin kilidi böyle efsanelerdedir. Manen belki uymuyor Seyda. Vallahi anladım yani yoksa cümle olarak Seyda Mala şarkı kilitavi he. Yani بله زمان انا اوكي كل من وراي شان ديت قاري باشا بني باشا واذا جواب انا طريقه سيدة كمروف اضافه كيف ويلي والله جمرة طرنا خشنو سيدة كمروف ده كمبتدا خبر اسطوره روبي اسطوره انه داويه ده يعني وسكب سكن من داويه منير داوي داوي كا والله سيبيك عفوا سيبيك دبي جاي يا زلمه والله دبي جاي استاذ تمام سيبيك جاي سيبيك جاي انا ما جاي والله يانس كده والله ما جاك تمام اشتكر عفوا يعني من يانش شرط كريا ما شاء الله سيدة تمام انا والله ما قص سيدة خشه انا مثلا انا شغلي جزبت وربط عباره قبل ما اربح كه جمله وصل تمام به ابدي ترجم او جمله تمام ناخذ بله aynen Hüseyin. Ama sayfa çendemiş çende. Yazılan sayfa 6. Soruyu 32 yazdım. Benim. Mala şakırsı, Seyde Mala şakırsı. Soramı ne? Evet. Sivdi don. Eğer çi فراینده تحول ادبیات داستانی ایران بارها به دلایل قطعی شده است قطع شده است بله
eğer çi farayende yani zeyde az olan farayende yani zeyde. Farayend yani valla tahminen min no altına kelime ki no mana dosya mosya tene yani. eğer çi farayende tahawuli edebiyat dastani İran yani إذا أزمنا اللغات إذا تبي فرayende تحول dönüşüm süreci. Dönüşüm süreci. Belli. Yani tahawul mana dönüşüm farayend cilvedere de süreç. Tamam. Yani eğer sürece yani dönüşüme fervan bu dosya. أو تشبه النظام اللي fervan bu dosya. بله. يعني فرayend او تقريبا راسه انا بيرامن دبي مثلا او كي يعني هنا كي قال لك تشتكي وصاوات كابن نابا هبو وبهبرا دوام كن يعني كبيجي مثلا يعني بهبا بغلانتلي بهبا دوام كن او سرج بي معنا سرج راس بله eğer çi farayende tahawul yani sürece dönüşümü edebiyat dastani İran yani hikaye edebiyat. Yani edebiyat da yani edebiyata hikayat İran yani. Beli. Barha bedelaili qat' yani barha gelek cara bedelaili bisebbeneki sebeba qat' şudast. Evya hatiye kesmiş kirin. Yani usa gelek cara beheneki sebeba beheneki esbaba yani daha doğrusu delal cem'e beheneki esbaba qat' şudast yani hatiye kesilmiş bir eci. Yani benim karamaca inkıtağa uğradı ne olsa? Yani kesilmiş yani. Meli. Dastani est ki betavan an ra der yek mükaleme kotay telefoni khand. در یک مکالمه کوتاه تلفنی خواند. Yani hikaye ku mev dikare yani eski betavan dikaren anra ve der yek mukaleme kotay telefoni de haberdane ka telefonu ava kinda khand wera khondun hikaye o abi alaka veli der müddeti ne çendan diraz hareketi taze در داستان نویسی آغاز شده است فقط دمدکی ندرج حرکاتی نو جوان حکایه نفساندنی را حرکاتی نو او حرکتی یا وحدته حرکاتی نو دوان حکایه نفساندنی دا جارکان دست بکریه اویا خوشه حکایه نویسیه دا حکایه نویسیه دا بله همچنین بله زاویه دید و مکتب خاص داستان را مشخص میکنه عینی وسا زاویه همچنین زاویه دید و مکتب خاص داستان را مشخص میکنه بله زاویه و بله زاویه یعنی آچی بله زاویه دید yani زاویه دیتن نفسا yani görüş ve mesela ekol bejin ekol khasa ama bejin اوكي حكايه برای هاتیه بلی تشخیص دکجی تعرق ویا گریدان وی جمله پیشین برای ریشه بابی داستان برای ریشه یابی داستان جبونا بله ریشه yani belli kirin az ona ریشه کوک راد بجن کوک اصل yani کوکا van hikaye بله yani bu ditna و elde kırna bejin اصلي وان حكايه مالي وداستان نویسی حکایه نویساندنه باید حکایه نویساندنه مالي باید به گذشته های رجوع کردن لازمه مریم yani تشتي بوري و رجوع بك يعني شيء بماضي تشتي بوري و رجوع بك بله بطور کلی داستان کوتاه ایران با آثار جمالزاده آغاز شده است. یادار کیوانه جمالزاده آغاز شده. حکایه کن ولی در مدتی نچندان دراز حرکتی تازه در داستان نویسی آغاز شده است
أبيا استمع طيب جملة بيشكن رخش باخش بله ظلم كرم كان أبي أبو بله بله ظلم باستيلاء مغول بر خراسان وعراق ضربه شديد بر پیگر تمدن اسلام وارد آمد. به استیلا کردن مغول لسر خراسان و عراق استیلا کردن ضربه کی شدید لسر جسد مدنیت اسلام وارد بیه وارد آمد. و یکی از رویدادهای مهم تاریخی در این دوره جنگ‌های صلیبی بوده است. یک جه یعنی وان olay کوچه بونه دوی olay مهم کوچه تاریخی کوچه بونه دوی دنمه دا او حرب خاشلیانه علاقه به تنه بخیر درخت تناور علم و ادب را در این قسمت از دنیای اسلام از بیخ و بن برکند. بیا بخیر خوشه یا نه؟ بله. ایدرولیت خانه ایسا جوی خوشتر هبه میبید. بله. یعنی دبی او دارا يعني جسالية مازنا أو علم وأدبه دوی قسمتی دا اما دوی قسمتی که خوش نبو از دنیای اسلام دنیا اسلامی از بیخ و بن یعنی کوک و برکن راکر دبیجه اما گرب گوتا مثلا کنده شد با اصطلاح مغول بر خراسان و اوها وارد آمد و مثلا کنده شد بگوتا اما بیا بركن وكي فعلي معلومة يعني وكي نبلي صنبو دانشمندان شاعران وأديبان را بقتل رساني ده يدبه مغولا عالم وشاعر وأديبا كشتن وكتاب خانها را سوختن وكتاب خانها جي شوتاندن ومدارس را ويران كردن ومدرسة جي ويران كرن خوشه نوصل نعم أبي خوشتي أبي خوشتي مرد خير جوي خوشتر هبا أما يبدر نعم بكي تاريخ حادثة را كي شبيه إن واقعة باشد بخاطر ندارت كي بخاطر ندارت نبالي بلكي تاريخ حادثة را يعني تاريخ حادثة كي شبيه بإن واقعة باشد شبيه في استلام ولا به بخاطر ندارت يعني ناي بيراوي مظنة يعني يا قبرص أري مظنة ما بخاطر ندارت كي بخاطر ندارت أري أو نابه بله نابه چنانكي پس از گذشت قرنها این تمدن نتوانست از زیر بار سنگین حوادث بر پای ایستاد ولا بیا برکی دهاجی خوشتره يعني جو جا سانكي جا سانكي ايش معنى بكذا چونكي دبي بر پیگر تمدن اسلام وارد آمد يعني ضربه شدید سر جسد مدنیت اسلام وارد بیه چنان یوسا که پس از گذشت قرنها پشتی بورنا گلک عصرا این تمدن اسلامی که مثلا ضربه خوار نتوانست از زیر بار سنگین حوادث جبن بار گران حوادث بر پای استعداد سنگ خمسکن غرابه والله تمام هيج رانا بيا هيج العردي يا ظلم يعني لا بيا سوي ضعف ولا بيا سانكي ضعف اشتر بالعربه بله يا ظلم بس ايش ساعتنا تمام اصابكم الله خير كثيرا